Ndza mi amukela eka Yingisa Hanya. Hi ya mahlweni na ku vulavula hi timhaka ta vuprofeta. Hi ndzini eka xiyenge xo sungula vuprofeta lebyi byi nga bya Xikwembu. Hi nghenini ka xiyenge xa vumbirhi u swi vonisa ku yini vuprofeta bya mavunwa. Sweswi hi nghena ka xiyenge xa vunharhu, Masingita, Mahlori kumbe Mihlolo. Tinyiki nkarhi wa ku va u khongela ku sungula u nga se za u ya mahlweni. Wo phoza, u ba xa ku phoza kumbe xa ku yimanyana, then hi ta kota ku ya mahlweni endzhaku ka loko u ta va u endlile xikhongelo. Se loko se hi ya mahlweni hi langutisa mhaka leyi ya Masingita, Mahlori kumbexani Mihlolo. Tindzimana leti ni nga ta ti hlaya hikuva laha ni nga kona a ni na Bibele ya Xitsonga, ni ta va ni karhi ni tirhisa Bibele ya Xinghezi ku va ni hlaya, kambe ni ta va ni ti hlamusela hi Xitsonga. Hi ya mahlweni. Mhaka ya ku sungula hi fanekele hi tiva ku ri Mahlori kumbe Mihlolo kumbe Masingita i swilo leswi swi endliwaka ku nga ri hi ku ya hi maendlelo ya ntolovelo. A swi endliwi hi munhu swilo leswi, kambe i swilo leswi swi hundzaka matimba ya vumunhu. Swi nghena eka matimba ya vukwembu swilo leswi, kambe hi tlhelo Bibele yi vulavula hi swona leswaku swi endliwa hi tintsumi. Hi ta swi vona leswi loko hi karhi hi ya mahlweni. Mhaka yo sungula hi fanekele hi twisisa laha eka loko hi vulavula hi vuprofeta hileswaku Mahlori a hi ya ku vona vuntiyiso bya nchumu. Mahlori a yi nge tirhisiwi ku vona vuntiyiso bya muprofeta, ku ri muprofeta loyi u humaka Xikwembu kumbexana a nga humi kona. Kambe ku na ndlela leyi hi nga yi tirhisaka ku tiyisisa vuprofeta ku ri munhu loyi i muprofeta ku nga rito ra Xikwembu. Hi ta va hi karhi hi langutisa swilo leswi hi vundzeni ka Bibele. Kambe sweswi a hi langutiseni ka buku ya Exodus chapter 7 verse 9 ku fika eka verse 12. Yona hi Xinghezi yi ri, when Pharaoh shall speak unto you, saying, show a miracle for you, then thou shalt say unto Aaron, take thy rod and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent. Hi Xitsonga ni yi hlaya ni hundzuluxa yi ku, loko Pharaoh ta ku eka wena hi kombe timahlori kumbe Masingita, wena u ta ku eka Pharaoh, teka nhonga ya wena u yi cukumetela emahlweni ka Pharaoh, kutani yi ta hundzuka nyoka. And Moses and Aaron went in unto Pharaoh, and they did so as the Lord had commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servants, and it became a serpent. Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, now the magicians of Egypt. They also did in like manner with their enchantments, for they cast down every man his rod, and they became serpents, but Aaron's rod swallowed up their rods. Loko se Moshe na Aaron va ta va yile emahlweni ka Pharaoh, va endle ku ya hi leswi Xikwembu xi nga lerisa swona. Nhonga yi cukumeteriwa ehansi, kutani Pharaoh a lerisa va Egypt, tintlhari ta le Egypt ti endla swa ku fana na leswi Moshe a nga swi endla. Laha hi kota ku vona matlhelo mambirhi, tlhelo ra Xikwembu na tlhelo ra nala. Xikwembu ku vile na nyoka leyi nga humesiwa hi Mahlori, hi Singita. Na lava van'wanyana va endlile Singita, so matlhelo hinkwawo ya tisa Masingita, ya swi kota ku endla Singita ro karhi eka Xikwembu xi swin'we na le ka Sathana. A hi tiyisiseni mhaka leyi hi ku hlaya buku ya Nhlavutelo chapter 16 verse 13 ku fika ka verse 14. Hi Xinghezi yi ri, and I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Ku ri ni vona mimoya minharhu ya ku fana na mintlambya yi huma eminon'weni wa dragona, non'weni wa xivandza, na le non'weni wa vaprofeta va mavunwa, hikuva i mimoya
ya madimona kumbexana ya mimoya ya thyaka leyi endlaku masingita no lava ngopfungopfu kona kwalaya yi endla masingita ku endla mani mimoya ya thyaka kumbexana madimona. Loko hi langutisa mahlori kumbe masingita ya ta endla vo tala va xisiwa hikuva vo tala va ta va tiseketela hi mahlori kumbe masingita. Matthew chapter 24 verse 24, for they shall arise false Christs and false prophets and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible they shall deceive the very elect. Loko mo langutisa la yi ri ku ta humelela lava tivulaka Kreste hi vunwa vo tala na vaprofeta vo tala va mavunwa va ta endla mahlori na masingita ya ku tala kumbe ya ku hambanahambana. Loko swi nga koteka va ta xisa na vona va hlawuriwa. Se mahlori ya xisa ya na vuxisi endzeni ka wona. Vatesalonika va vumbirhi chapter 2 loko hi langutisa laya eka verse 10 and then shall that wicked be revealed, kusukela ka verse 8 leyi kahle kahle verse 8 kufika ka verse 10, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Ku ta humelela lowo biha loyi xikwembu xi nga ta n'wi herisa hi ku ta ka xona kumbexana hosi yi nga ta n'wi herisa hi ku ta ka yena. Even him whose coming is after the working of Satan, ku ta ka yena munhu loyi ku ta hi matimba ya Satan, with all power and signs and lying wonders, hi matimba hinkwawo na swihlamariso na swikombiso, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Leswi hinkwaswo swa mavunwa na ku pfumala vululami eka vona lava va yaku ku lovisiweni. Twananda eku heteleleni ka verse 10 yi ri because they received not the love of the truth that they might be saved, hikuva a va rhandzanga ku amukela ntiyiso leswaku va ta ku ponisiwa. So hi kota ku vona ku ri kahle kahle mhaka ya ku xisiwa hi masingita i mhaka ya ku va vanhu va nga rhandzangi ntiyiso. Ntiyiso wa ku humiwa kwini, wu kumeka kwini? Xivutiso lexi hi fanekele hi va ri na xona. Ntiyiso hi wona ndlela leyi nga ta hi ponisa ku nga ri masingita. Matthew 22 verse 29 yi ri Jesus answered and said unto them, you do err not knowing the scriptures nor the power of God. Mi endla xihoxo hikuva mi nga tivi matsalwa hambi ku ri matimba ya xikwembu. So sweswo swi endla ku ri vanhu va xiseka loko va nga tivi matsalwa. So hi kota ku pona ntsena ngopfungopfu hi mhaka ya matsalwa ku nga ri hi mhaka ya masingita, ene hi kota ku tiva ntiyiso hi mhaka ya matsalwa ku nga ri mhaka masingita. Hi kota ku vona ku ri loyi muprofeta wa ntiyiso loko hi tiva matsalwa, ene tlhelo vuprofeta kumbe masingita kumbe xana swin'wana na swin'wana leswi fambisanaka na mahlori a hi swona swi hi kombetaka ntiyiso, kambe ntiyiso hi wu kuma hi matsalwa. Timothy wa vumbirhi chapter 3 verse 16 yi ri matsalwa hinkwawo ya huteriwile hi ku hutela ka moya lowu kwetsima kumbexani ka xikwembu, kutani ya pfuna ku dyondzisa, ya pfuna ku ololoxa, ya pfuna ku kongomisa munhu eka ntiyiso leswaku munhu a ta kota ku va leswi xikwembu xi lavaka swona. Hi leswi hi hlayisaka xiswona loko hi hlaya Xinghezi yi ri all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So ndlela ya ku pona i matsalwa. So hi ndlela yin'wanyana hi ri vaprofeta va mavunwa hi kota ku va vona hikuva va famba ku nga ri hi matsalwa, mara hi tlhelo masingita a hi wona ya hi kombetaka vuntiyiso bya muprofeta. Masingita hi lama ya tirhisiwaka hi vanhu hi xitalo ngopfungopfu eka masiku lama makumu va ta ma tirhisa ku va xisa vana va xikwembu. So loko u lava ku famba hi ndlela leyinene u nga tirhisi masingita, u nga langutisi masingita u ku loko munhu a za a endla masingita swi vula ku ri n'wana wa xikwembu. Ina, Yesu Kreste u ma endleli masingita, switano va Petro u ma endleli masingita. Masingita ya ta va ya ri kona, kambe masingita a hi wona ya hi kombetaka ndlela ya ntiyiso. Hambi munhu o endla masingita ya ku hlamarisa leswaku a nga xikisana ndzilo le tilweni, a swi vuli ku ri i wa xikwembu hikuva Satan wa swi kota ku endla masingita. Kahle kahle loko hi hlaya ka buku ya Nhlavutelo chapter 13 yi ri xivandzana lexi nga ta humelela kwalano xi ta kota na ku endla mahlori ya ku hlamarisa
loko ri ku a hi hlamusela ndzimana leyo hi ku ya hi mbulavulo wa ntolovelo a hi ta ku xi ta xikisana ndzilo kusuka etilweni ene vo tala va ta hlamarisiwa hi swona swoleswo. Se ke ndzilo wona ke hi ta swi twisisa leswi loko hi ya mahlweni, hikuva loko hi langutisa lava va dyondzisaka, lava chumayelaka, lava endlaka mahlori, lava va ngo i vaprofeta, va ri va hlongola madimoni hi ndzilo. That's why hi twa va ri ku na ti-fire center, ku na by fire by force, hinkwaswo swa ku fana na sweswo. Hi leswi hi swi kumaka eka siku ra namuntlha va ku loko munhu a hlongoriwa madimoni va ku fire, so hi leswi swi tirhisiwaka xiswona. Se na ku ri hi langutisa swin'wanyana laha eka mhaka leyi yi na nkoka swinene. Xa sungula loko a ku fire ya ko yi huma laha evokweni ra yena, ku fire loko mo tsundzuka ka swin'wana swa switori leswi tlangaka ka television va Dragon Ball Z, xi humesa matimba kusuka evokweni ra xona, miehleketweni ya xona, ku fire a ku khamiya sweswi a nga ta va swi kurisa xiswona ku huma matimba lamaya. Ene loko hi langutisa kahle swa ku fana sweswo a swi humi kona eka swilo swa Xikwembu. Hi ngo tshika sweleswo a hi langutiseke ndzimana yi ri yini, Bibele yi ri yini. Ku na swimbirhi leswi Bibele yi vulavulaka hi swona swa ndzilo, ku na nkhuvulo hi tlhelo ku na tihele. Hi ta swi twisisa leswi loko hi ya mahlweni. Nkhuvulo eka buku ya Matewu chapter 3 verse 11, Yesu Kreste ku vulavula muprofeta Yohana Mukhuvuri u ri, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So ta khuvuriwa hi moya lowo kwetsima na hi ndzilo. Mina ni mi khuvula hi mati ntsena ku ri mi ta hundzuka, kambe loyi a ta ku endzhaku ka mina u na matimba ku ni tlula, loyi tintangu ta yena ni nga fanelangiki ku ti chucha. U ta mi khuvula hi moya lowo kwetsima na hi ndzilo. Lemukani ndzilo lowu a hi wa ku hlongola madimoni, wa ku khuvuriwa. Then book ya Luka chapter 3 verse 16, yi ku Yohana a hlamula, John answered saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, that the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So hlamusela leswi fanaka na leswi nga swi hlamusela ka Matewu. Se loko se ya mahlweni ya swi vona swi humelela ke se manje. A ni ri Yesu Kreste u ri loyi, Yohana u ri loyi a ta ku ta mi khuvula hi moya na hi ndzilo. So Yesu Kreste u tlhandluke u ye etilweni, then ku ta moya lowo kwetsima. Hi la ku vona moya lowo kwetsima na ndzilo la buku ya Timhaka ta Vaapostoli chapter 2 verse 3. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Kute moya lowo kwetsima loko mi hlaya buku ya Timhaka ta Vaapostoli chapter 2, and then loko a ta moya lowo kwetsima u ta na ndzilo. So leswi swi humelela swi vonaka, moya lowo kwetsima na ndzilo lowu nga humelela ehenhla ka vona. Mara leswi a swi kombisa yini ke? A swi kombisa yini? Yi ri cloven tongues like as of fire. So loko hi ya mahlweni hi ta kuma leswi eka buku ku ya mahlweni ka verse 7 na verse 8. Yi ri, and they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? So loko seni ku vonake xivumbeko sweswo swa mindzilo, va sungule ku vulavula hi tindzimi. Hi tindzimi. So tindzimi leti va vulavula hi tona a ku ri tindzimi ta matiko mambe hi ndlela yin'wanyana. So hikokwalaho verse 8 hlamuselaka leswaku hi va twisa ku yini va vulavula hi tindzimi ta hina leti hi nga tswariwa eka tona, hikuva tindzimi leti va vulavula hi tona a ku ri tindzimi ta kusuka ematikweni man'wanyana lomu vanhu lava a va huma ka wona. Se ke ndzilo loyi hi vulavulaka hi wona
hi vulavula hi tinyiko ta moya lowo kwetsima. So loko hi vulavula hi ndzilo a hi vulavuli hi ndzilo wa ku hisa madimoni, ta swi hlamusela kahle leswi. Hi vulavula hi ndzilo wa tinyiko ta ku endla swilo swa ku hambanahambana leswi moya lowo kwetsima a taku na swona, ku nga ku chumayela, ku nga ku fambisa kereke ya Xikwembu, ku nga ku yimbelela. Sweswo hinkwaswo swi kuma kahle eka buku ya Vakorinte wo sungula chapter 12, tinyiko ta ku hambanahambana leti moya lowo kwetsima a taku na tona. Kun'wanyana van'wanyana va hleketa ku ri kahle ku vulavula hi tindzimi i ku vulavula swilo leswi nga twakariki. A hi swona sweswo. Ku vulavula hi tindzimi a hi ku vulavula hi swilo leswi nga twakariki. Ndzimana leyi nga yi hlaya laha ya timhaka ta Vaapostoli chapter 2 yi kombisa ku ri ku vulavula hi tindzimi i tindzimi leti vanhu va ti twaku laha misaveni leyi hanyaka ka yona. Loko swi nga koti ku hlamuseriwa swilo sweswo swi nga ri swa ririmi leri hlamuseriwaku kumbe ku interpretiwa hi Xinghezi, swi vula ku swilo sweswo a hi swona, a hi ntiyiso. Hikuva buku ya Vakorinte wo sungula chapter 14 yi mi kombisa kahle timhaka leti. Yi ri a miyeli na ku miyela munhu yaloye loko ku ri ku u faneke a chumayela kumbexana a khongela swi nga twakali swilo leswi a swi endlaka. Mungu yi nga ngheni ngopfu eka yaleyo. Xikongomelo xa tinyiko ta moya lowo kwetsima i ku fambisa rito ra Xikwembu. Hi leswi swi kumaka ka timhaka ta Vaapostoli chapter 1 verse 8. Ku fambisa rito ra Xikwembu leswaku vanhu hinkwavo va swi twa ku ri Xikwembu xi ri yini. So loko munhu a vulavula hi tindzimi leti nga twakariki u ta fambisa njhani rito ra Xikwembu swi karhi swi nga twakali swilo swa kona. So a hi swona sweswo. Xikongomelo i ku fambisa rito ra Xikwembu. Loko ku vulavuriwa hi tindzimi i tindzimi leti twakalaka, rito ra Xikwembu ri kota ku fambisiwa. Leswi vulaka ku hinkwavo lava vulavulaka hi leswi va vulavurisaka xiswona a va fambi hi tona tindlela ta Xikwembu. Tihele i xilo xa vumbirhi lexi fambisanaka na ndzilo. Matthew chapter 13 verse 40. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Eku heleni ka misava leyi swi ta va tano, lava va nga fambangiki hi ndlela ya Xikwembu va ta hisiwa hi ndzilo swin'we na Satana. Ndzimana leyi ta yi hlamusela eku heteleleni. Mark chapter 9 verse 43 yi ri, and if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. So antswa u ya etilweni u kuma vutomi lebyi nga heriki u karhi u xota voko rin'we ku tlula ku ri i ya tshwa tiheleni na miri wa wena hinkwawo. Ku tshwa tiheleni na swi nandzika. I ndzilo wa kona wolowo. Madimoni ya swi tiva leswaku nkarhi wo hisiwa a wu se fika. Eka Matthew chapter 8 verse 29 yi ri, and behold they cried out saying, what have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? Se madimoni ya vutisa Yesu Kreste, u te ku ta hi xanisa nkarhi wu nga se fika. So va vuye va kombela eka Yesu Kreste, okay, hi ku u lava ku hi hlongola eka miri lowu, swi antswa u hi pfumelela ku ya le ka tinguluve letiya. Yesu Kreste a vuya a va lerisa ku fambani. Va fambisa hi sweswo. So mara loko vanhu va ku va hlongola madimoni namuntlha va ri ya ku hisa by fire va karhi va ku vo hisa hi ndlela yaleyo. Kambe Yesu Kreste a nga zanga a hisa madimoni. Loko mo hlaya Bibele hinkwayo madimoni a ya hisiwi, madimoni yo hlongoriwa, yo lerisiwa ku fambani. So vaprofeta lava nga kona kumbexana vaendli va Masingita lava nga kona va ri vo hisa madimoni. Sweswo swi vhela swi tikombeta erivaleni ku ri vanhu valava a va tirhisi Bibele ku va va hlongola madimoni. Va tirhisa mihleketo ya vona, kahle tindlela leti Sathana a nga ti tisa ku ri vanhu va hleketa ku ri va hlongola madimoni, kasi a va hlongola madimoni. Hi ku ndlela ya ku hlongola madimoni ya Yesu Kreste i ku ma byela hi rito fambani ivi ya famba. Hi ndlela yaleyo hi va hi endle swona. Mara loko hi ku ya ma hisa madimoni a ya hisiwi, nkarhi wa wona ku tshwa a wu se fika. A hi tweni.
Book ya Matthew 25 verse 41 yi ri, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So ndzilo lowu wu lulamiseriwe Satan na tintsumi takwe. Se vanhu va nga zi va hisa madimoni nkarhi wa wona wu nga se fika, and u ma hisa hi ndzilo wa ku huma kwini, ku ndzilo wa Xikwembu a wu se za wu fika. Loko u hlaya ka buku ya mateka ya Nhlavutelo chapter 21 chapter 20 ku swi vula kahle, hi koho la ku nga ta va na ndzilo. Loko se Yesu Kreste a ta va a vuyini ra vunharhu, hi ko nga ta va na ndzilo lowu nga ta herisa madimoni. Sweswi dimoni a ri tshwi hi ndzilo wa kahelo, a ku na ndzilo lowu hisaka dimoni sweswi. So mara vanhu va famba va ku va hisa madimoni i mavunwa sweswo hinkwaswo. So a hi ti voneleni masingita ya ntiyiso ya huma ka Xikwembu, and masingita a hi wona ya ku kamba vuntiyiso bya muprofeta. Muprofeta loko hi lava ku n'wi tiva hi matsalwa, na mudyondzisi hi n'wi tiva hi matsalwa. Hambi a nga endli masingita, as long as a hlaya matsalwa ya famba hi rito ra Xikwembu, hi ta pona. Xana Johana u endlile masingita ke? Johana a nga endlangi masingita, u khuvula vana va dyondzisi. So a ri muprofeta wa mavunwa hi mhaka ku ri a nga endli masingita? A ri muprofeta wa ntiyiso hikuva a byela vanhu ntiyiso. So ntiyiso hi wu tiva hi rito, a hi wu tivi hi mahlori kumbe masingita. A hi tlheleleni matsalweni, matsalwa hi wona ya nga ta hi kombeta ntiyiso. Ni khensile swinene ku va mi tinyikile nkarhi wa ku yingisela hungu ra kusuka eka Bibele. Xikwembu a xi mi pfuni ku va mi lavisisa ku ya emahlweni timhaka ta ku fana leti, kambe ti voneleni leswaku mi nga tshuki mi xisiwa hi mona. Inkomu.